Karakterize le fanden. Boulon Zanak'I Ninie, Zanak'I Doniah. Ndrambavy Ninie Doniah. Misy miaraka ampapandreo zany misy association ny firoandreo zany association Ninie Doniah anarana association io. De association tsy mialo anjafy izy io, association tsy manavaka, misokatra zany fidirana ao, ary na zaty za miresaka aminareo ty zany voantso niditra agnatin'le association. Ya, ke za eto zany anisany mpitondra teny ny association na porte-parole agnazavazavatsika mikasiky le vidéo igny. Fa eto agnazava kely za le mikasiky association de misy fitohizany zegny le raha amle vidéo nataony Zanak'I Ninie Doniah. Agnatin'ny association Ninie Doniah io fa nitsangana izy io fa officiel misy projet. Misy projet agnato, misy but na objectif ny association resaka culture avo humanité. Jus d'ananas, jus d'abricot, jus d'orange. Si je fais, oui, ok. Oui, c'est bon. Et ya. Ya. Misy tsy haiko aby takatra feo tapatapaka ty zany anjary. Tsy haiko aby ino ny regninareo, ino tsy jusqu'à ino ny tsy regninareo, jusqu'à ino regninareo. Ya. De ya, misy association nitsangana andafy aty, association Ninie Doniah. De agnatin'ny association io, association tsy mialonjafy izy io, tsy manavaka, na avy andrefa no na avy antsinanana, na avy avaritra, na avy atsimo, na avy afovoantany, afaka midika agnatin'ny association io, raha ohatra anao zegny mankasitraka ny projet ny association. Indrindra le zavatra ataon'ny association zegny. Ya, ok. De izy volagno teo but ny association zany resaka culture, voalohany kolotsaina zany, de aveo resaka humanité fanaovana asa soa. De magneno tsara ke partagenareo vidéo tsika. De misy amizay zany agnatin'ny projet io resaka kolotsaina io zany hoe tanjona maventy, la ligne araiky maventy zany hitondra ny talenta vakoka na kolotsaina napetraka ny ratoboko vavy la reine salegy Ninie Doniah. Andeha tohizana zegny le kanto napetraka, gadona salegy napetraka io mba hitatsika zegny salegy reharetsika malagasy ny salegy zegny zegny tanjona agnatin'ny la ligne be maventy zegny agnatin'ny association Ninie Doniah nitsangana io andeha hitondra io zany zegny tsy maty salegy. Potiky ndraiky zegny tanjona agnatin'ny association Ninie Doniah zany humanité fagnampihagna resaka asa soa, aveo humanitaire zany, aveo resaka culturelle kolotsaina. Donc ya, misy la ligne araiky maventy zegny io resaka andeha hanohy ny talenta na ny vakoka na ny kolotsaina ny laza napetraka ndrambavy Ninie Doniah amy resaka gadona salegy io zay ariariantsika malagasy. Ka ariariantsika malagasy izy io salegy io satria anao koa mivoaka Madagascar io, mivoaka ny Madagascar io mandeha ivelany Madagascar eran'izao tontolo zao zany io anisan'ny hira afantarany zao tontolo zao malagasy na Madagascar salegy io haintsika jiaby zegny. Ka zegny mahatonga zany hoe salegy reharehantsika io. Io zany tsy rythme vahiny fa rythme niforogn'ny razambetsika malagasy. Rariny sy hitsiny zegny
zanaka ny Doniah sy ny vady miaraka zay association zao andeha hitsangana anoy le talenta napetraka ny Ndambavy Ninie Doniah. Tsy ambelantsika maty zay le salegy talenta napetrany. Zanaka ny Ninie Doniah amizay de hitondra io tarika io. Tarika ny Doniah zay misy tarika Doniah. Tazavaiko hoe ino ny tarika naveny Ninie Doniah, naveny Ninie Doniah tsy agnarany Ninie Doniah zegny tsy agnarany Ninie zegny le Doniah fa io agnarany tarikinazy taloha jusqu'à jour io groupe Doniah zegny naveny le Ninie Doniah. Tsika zegny Bezara Virginie tegna agnarany Ninie Doniah fa le groupe zay groupe Doniah io zany entiny zanany andeha hiranazy raha zay tsika andeha atao tsy nikizo za tokony volagna zay fa noho ny resabe polémique be nandeha amin'ny Facebook agny amin'ny vidéo hely nataon'ery zana igny nanjary voatery zegny azaveko eto raha azaveko amintsika eto satria zay za mpitondra teny eto fa mbola ho isan'ny direct zay ataonay miaraka amin'ny babanjana ny Doniah miaraka amin'ny zanaka ny Doniah agnazava antsipiriany maromaro be kokoa. De zanaka ny Doniah hitondra izy andeha hirahirany mamany fa misy clip vaovao hirany mamany nataony zanany hivoaka tsy ho ela. Zegny amizay io amizay izy hipody amile vidéo na kay amizay nagnano vidéo igny amizay hoe nivolagna amitsika jiaby hoe anareo koa izy mangavy anareo ka misy andeha gnamiran'ny mamanay izy mba informer nareo zahay mba signalenareo zahay mary hoe nareo ragny mamanay ny tia olo fa tsisy olo atakalo zay zanany ka nanjary nandeha gauche à droite zay le koragna igny ka raha tena volagnina amizay zay noho nyreo zay ndraiky fa tsy mahay zay zanaka ny Doniah andeha hira anoy talenta napetraka mamandreo noho nyreo zay décidé andeha anoy andeha hirany mamandreo zegny nagnanaovandreo le vidéo karaha igny zay tsy misy olo mieritreritry hoe naty zegny nody amiray demande zegny la reine du Ninie Doniah zegny samby olo andeha agnanognano nefa zanany io voagna andeha hitondra raha io ka mba tsara zay mba mi-informer iro na mangataka amindreo amin'ery zanany zay mba tia gnamira karaha zay mba hisian'ny fandaminana amin'ny fety satria bonjour nareo jiaby satria zay imagine tsika zay anao zao anao mizahazaha zao par exemple anao agny io fa nangala hiran'ny Doniah nataonao agny anao tsy mi-informer par exemple nangala titre araiky anao ataontsika hoe ny Valcorès nataonao izy nataonao clip nidika amin'ny studio anao nefa ndraiky en même temps koa zegny ato zanaka ny Doniah koa zegny nandeha amin'ny studio koa nagnano clip hira Valcorès. Imagine nareo amizay samby niboaka hira io Valcorès ny nom Valcorès ny zanaka ny Doniah manjary ridicule le raha manjary bordel ka zegny tsara hoe mi-former ireo mba volagninareo zegny hoe anareo koa gnanirany mamandreo satria ireo ohatsy fa misy projet ireo fa andeha hirany mamandreo karakaraha zay zegny naveny le vidéo io naveny le vidéo karaha zay de raha io amizay nanjary nitondra enty koragna be resabe nanjary nampidirina amin'ny resaka politiky nampidirina tsy haiko amin'ny resaka tsisy diran'ny politiky raha koa association ny Doniah zao io misokatra zao tsy magnano politiky izy io hitambatra zay n'olo vono hiditra agnato na boka izy volagniny zegny tsy mialonjavy izy tsy magnavaka na avy andrefanao na avy voantany na avy atsimo na avy antsinano na avy avaratra misokatra aviatsika hiaraka anoy le talenta nataony Ndambavy Ninie Doniah zegny le raha nisy amizay to maro nivolagna fa niroboroboan'olo namen'olo loha boka zanaka ny Doniah ty lavazen'olona cerveau tsy tompo ils ont les droits mandeha hitondra talenta napetraka ny mamandreo na tetsika na tsy tetsika
ireo mandova, ireo tompony mamandoko fa tsy ireo tompony hira io. Atetsika na tsy tetsika. Ke atsika koa zegny agny tia andeha hagnano hira io, hira mamandro tsara mi-informer fa tsy indesitsika adiady, tsy indesitsika amin'ny courant karaha zegny. De izy amizay anjary aveo ireo zegny tsy zaza ireo io. Tsika andeha hodikodigny loha, ireo tsy zaza kely, ireo efa majeur. Ireo tsy hodikodigny loha zegny. Aveo ireo io zaza tombo tandafy, zaza nianatra. Fa le raha nohony tsy fahaizantsika le ino projet indro, olo baka samy amin'ny projet nazy. Maro ny olo manao projet mangingina fa vidéo hely efa zegny nataondreo zegny nanjary ny transformer ny sasany, ny déformer ny sasany, nanjary nantreky amin'ny faradraony zay. Eto dirako hely mikasiky faradraony. Ya. Nanjary vidéo igny nataony sasany fa mivize faradraony. Tsy mivize izy fa ny projet io. Faradraony zegny izy hitanareo izy misy autorisation, aveo izy fa amin'ny resaka nikoragna tamin'ny papandro, tamin'ny tsaiky aveo izy fa nikoragna taminaka koa faradraony. Tiako zegny eto zegny ambilanareo mikasiky faradraony zay fa izy tsy nangalatra tamin'ny hira nataony. Fa le vidéo igny tsy andeha amin'ny faradraony, aza transformenareo, tsy andeha aminanjy fa andeha amin'olo jiaby nanomboko tamin'ny andro vidéo niboaka. Hiran'ny faradraony zay fa niboaka taloha vidéo igny le malilo igny. Donc izy tsy visé tsy agnatin'izy fa manomboko tamin'ny vidéo niboaka zay fa hoe décidé andeha hagnano projet Zanak'I Doniah hitondra groupe Doniah io, groupe ny mamandro, andeha hirihirany mamandro ary nanangana association Ninie Doniah. Association io fa mitsangana fa officiel, efa misy étape nataony association io. Hitanareo fa étape voalohany nataony association Ninie Doniah io, hitanareo fa hommage Ninie Doniah natao tamin'le 21 dimanche dernier Antiba igny. Igny zegny hommage voalohany. Ke vita igny amizay misy volaniko eto fika le projet aizanareo fa ino marina avy le vidéo. Misy projet koa andeha hagnano Ninie Doniah miaraka amin'ny groupe Doniah tour, le tournée zegny. Ya zanany aveo miaraka amin'ny artiste maro andafy aty zegny commencé en français to commencé voalohany. Misy tournée andeha atao zegny tour de France, tour d'Europe miaraka amin'ny association Ninie Doniah sy miaraka amin'ny groupe Doniah, Zanak'I Doniah mitondra le raha, ndraiky musicien maro be mipetraka andafy aty andeha hagnampy andeha hagnano tour zay tournée. Misy soirée Ninie Doniah, misy raha festival, spectacle maromaro zegny raha hitatsika. Date voalohany amizay efa volaniko aminareo eto, efa misy date aby. Amin'ny voalohany le 29 mars à Clermont. Le 29 mars Clermont, soirée Ninie Doniah. Ao zegny maro artiste invité amizegny, artiste petraka France aty, artiste manana lazany aby, manana talenta, andeha hagnampy amin'ny soirée io. Amin'ny soirée io gratuit. 29 mars à Clermont, gratuit. Nagnino ma misy manontany, ino ma zao natao à Clermont? Misy safidianana Clermont Ferrand, hitanana andafy aty, to tanàna nipitrahany Ninie Doniah tandafy taty, en France taty zegny. To izy nipetraka, to izy niaigny, to izy nagnabery zana. Donc karazana tanàna nazy à Clermont Ferrand io, de fagnamezana voninahitry tanàna nipitrahany tandafy taty. Ao zegny icommencena soirée Ninie Doniah zay miaraka amin'ny zanany sy miaraka amin'ny association Ninie Doniah sy groupe Doniah, miaraka amin'ny artiste maro be. Gratuit, tsisy prix d'entrée amin'izio. Ya. Ke fa apitapitaonareo agny zegny à Clermont randevotsika miaraka amin'ny tariky Ninie Doniah jiaby taloha grand complet. Six musiciens vosombotro, musiciens maro mahay, hainareo groupe. Ambiance amin'io, aveo miaraka amin'ny groupe de jeunes maro artiste agnampy amin'io. Vognona andeha hira, fa mbola ho hitanareo eo zegny ny affiche. Ya, zegny. Donc zegny ny antony nagnanaovana vidéo igny zegny mba ahafagna fandamina tsao misy olo agnara ohatra hirahira nefa zanany fa misy projet ato tsara zegny fandamina nanjara vidéo igny nandeha nataonareo fa nandeha mitifitry aty nampidirinareo politika. Avokabo tsy dirany politika amin'ny raha ataonay io e. Raha misokatra raha varavarana. Ya.
mahaviatsika anareo koa mankatiany ny Doniah tianareo iran'ny Doniah aviatsika andeha hanogny zanany andeha hitondra itariky io karaha nataony zanakany tanao iry zanaka liquidibe maty zanany nitondra iranazy nitondra tariky liquidibe tatsika amitsika Madagascar koa misy kare zava tariky Adeline koa nody mandry iry zanany nitondra groupe les Adelines azika ono jiaby raha tompokilay Klomajanga zanaka Klomajanga nitondra anazy raha tompokilay JB misy JB junior nitondra anazy raha tompoko vavy raha sokininiky likokiniky nitondra anazy izy io araiky ty koa zegny zanaka ny Doniah andeha hitondra tariky ny Doniah anoy le salegy talenta napetraka ny mamandro io alotsika andeha hanogna rêve tsaiky amizegny rêve-ndreo zegny mba tody tafita misokatra amitsika jiaby le raha avako zegny i vidéo hely iky nataondreo igny ny hoe mba misignaly reo mba zegny misy fandaminana satria fa misy projet en cours zegny aminay agnatin'ny association ny Doniah mbola hoavy ndraiky tsy ho ela mety dans une semaine agnano en direct zay jiaby miaraka fa niany ty za izy ty mitondra teny porte parole nay zegny za teninay jiaby zegny volaniko aminareo fa tsy teninakazare mbola ho hitanareo zegny mission en direct tsy ela atao miaraka amizany kaniny Doniah miaraka amin'ny solontegnany groupe Doniah miaraka amin'ny papandreo agnazava bebe kokoa antsipiriany le raha merci nanagny bravo merci karaha zegny donc fandeny atsika aza miady andro atsika hitambatra mifankatiava atsika tsy hoe sasany boka agnaty Facebook ao fa mamorogno compte vorondolo andeha asasaigna olo fa ino ma raha azo aminazy io ry avako tsisy andeha magnaratsy olo magnasasana aty ça porte rien tsy mampitombo vola agnatin'ny poso io vato hoe tsy haintsika magnontania koa misy raha tsy hainao fa tsy direct mantrenitreky mandeha mampiadola ty nanjary raha io agnatin'ny Facebook ao i olo tia zanaka ny Doniah tamin'ny vidéo iny jiaby lasa mandeha magnasasa Farajones aty le olo mankafy Farajones mba misy olo mpankafy izy misy fany mba maro olo ty izy koa zary magnasa zanaka ny Doniah ty efa raha tsisy ifandesa transforme nareo zay le vidéo donc mangataka aminareo za tompolasy tovovara mba regninareo ny marigny zay za agnatiny le fikambagna le vidéo iny tsy andeha mizy andeha amin'olo jiaby tsy mbola misy olo agny andeha agnano irany mamandreo tsy volagna de toute façon boka anao koa vrai artiste ka mahay dikany hoe droit d'auteur zegny anao tsy afaka andeha angalangala iran'olo kare io na izy hoe nodimandry zegny anao koa vrai artiste anao dikany droit d'auteur so tsy anao mandehana amin'olo da zony mpamorona droit d'auteur zony mpamorona anao koa mahay zegny anao tsy maintsy mandala autorisation na tetsika na tsy tetsika io ireo mandova mamandreo avy eo reo misy taratasy koa misy testament mandova fanagnana mamandreo jiaby na tragno na tany na ahira na tsy ataontsika ara-bakiteny zegny le raha na tsika mipika ty fa zao mandova anareo koa tsy zanakanareo donc asitsika fagnajagna raha fagnajagna vidéo nataondreo igny io tsy visé azo eo koa nandeha amizay eto fagnararaotro koa misy koa tany nivolagna wawa koa tamin'ny wawa nagnano hommage ny Doniah fanovangoeny olo koa zegny wawa konka izy koa nagnararotro rompaty io wawa tompo azaveko aminareo eto nangataka izy alohany nagnano hira igny nangataka autorisation ny telefone nikoragna tamin'ny babandreo tsaiky aby nikoragna tamin'ny tsaiky aby zany kaniny Doniah igny alohany wawagnano hira igny ambaraka anareo eto nangataka izy aza volagninareo fe wawa nataonareo nagnanognano fo non nangataka avy eo wawa koa nagnano fagnaragna amin'ny volonté wawa andeha featuring misy raha hoe andeha ataony miaraka amizany kaniny Doniah mba hiposegna wawa azy fa nosy lavitra mba hiposegna zany kaniny Doniah am projet-ndreo io tsara zegny izy io ke maromaro zegny artiste mba mitsinjo reo tsaiky aby zany kaniny Doniah aby amy fitiavantsika mamandreo amy fitiavantsika la reine des salegy ohatra zegny na tsy ara-bola zo ohatra hoe misy raha karaha ataony hoe projet zo misy soirée zay koa fa hitanareo affiche
anareo jiaby tia Ninie Doniah io, atsika jiaby mankatia izy. Partagenareo, publienareo, efa zava-dehibe zegny. Fa fitiavana zegny, fa misy affiche zegny, hitanareo affiche ny zanaka Ninie Doniah, partagenareo am pagenareo, magnanaova direct nareo, mikorokoragna azy, zay le fitiavana. Fa tsy hoe atsika io mimana Facebook zany nagnampy izy, zany nagnampy izy, atsika jiaby samy nagnampy izy. Misy olo nagnampy mivavaka, arabavaka, misy nivavaka fo fanampiana zegny. Tamin'ny rambe misy nagnampy arabola, maro zegny samby nagnampy izy atsika jiaby. Ke toizatsika fitavantsika izy fanampiana izy, alo ampietsika ry zanany. Zegny tsy azanako eto za agnatin'ny partant. Zanak'I zany no fitiavako Ninie Doniah, no fitiavako saligy talenta napetrany. Naro tsara iranazy. Zao tsy te iranazy, iran'ny Ninie Doniah. Zegny le raha. Ke atsika mba mivilezy ko miadina mampipiady agnatin'ny serasera, no tambazotra serasera ty, surtout agnaty Facebook ty. Basy eky. Basy. Karaha zegny. Allez, izy volaniko zegny. Ampodiko ndraiky i vidéo hely nabokany zanaka Ninie Doniah mazava vidéo amin'ny teny gasy to tsisy namino niteniteny anaran'olona iray aza transformer nareo raha io ampidirinareo ino ampidirina izy tsy andeha amindreo tsy andeha amindreo todiko ndraiky fa raha jao zay fa niresaka tamindreo talohany nagnano vidéo fanikoragna fa raha jao fanikoragna taminaka fa vidéo nandeha tafara tsisy dirany farajao tsy mikasika izy fa mikasika hoe misy olo mba aizana mba isen'ny fandamina satria zanaka Ninie Doniah fandeha anirany mamandro andeha hitondra groupe Doniah tournée hitako tout à fait normal zay tsy maintsy mi-informer olo jiaby tsy mbola misy olo magnano azy hoe tsisy olo eky andeha hagnano irany Ninie Doniah tsara zegny misy koragna atao fagnaragna le raha avô izy volagno zegny atsika koa mahay hoe dikany hoe zony mpamorona droit d'auteur zay atsika mazava ho azy fa na tsy nagnano vidéo zegny rô tokony misy zegny fangalagna autorisation anao koa andeha iran'olo zegny le vrai artiste mahay zegny ko lo artiste fople tsy mahay dika raha volagno zegny zegny le fandehany le vidéo partagenareo vidéo tsika fa hitatsika zegny miteraka resa be ke toizako amizay le projet zegny andeha tourner volanako en France aty zegny nanombona tournée andafy Clermont-Ferrand en 29 mars tariky Doniah groupe Ninie Doniah taloha musicien azy jiaby taloha miaraka avô miaraka amin'ny musicien mipetraka andafy ty malaza misy talenta aby ro miaraka amy zanaka Ninie Doniah andeha hirany mamany amin'ny tournée avô misy olo maro ko artiste maro ko hirany mamany maro zegny artiste invité amin'ny soirée à Clermont-Ferrand am 29 mars aby zao io ke apitapitaona roany zegny raha ka fa mbola iboaka affiche ny jeu officiel ko hitanareo samby mipartager atsika mahazo lalagna nareo jiaby mipartager amin'ny fitiavatsika raha tompoko vavy Ninie Doniah. Vita Clermont-Ferrand mandeha amizay izy mandeha tournée mitety grande ville jiaby na Lyon, Bordeaux, Paris, Marseille, mitety jiaby andafy aty zay takatra. Vita amizay ny andafy manohy Madagascar koa. Madagascar koa zegny système miragna fo tariky groupe Ninie Doniah. Le Doniah miaraka amin'ny zanaka Ninie Doniah andeha hagnano tour Madagascar koa le hirahira Ninie Doniah miaraka amin'ny artiste jiaby nifanerasera aminazy jiaby leny tia izy jiaby miaraka ao ny magnano hiranazy ao ny magnano karazanao zao zegny artiste anao tafiditra mamety magnano na hiranao fa ataonao mbola andeha festival maventy be zo hitanareo tsy ho ela aveo koa zegny misy koa zegny amin'ny taogno ty fo 2024 agnano hommage nazy koa anosy be hommage Ninie Doniah iaragna amin'ny artiste maro koa zo hommage Ninie Doniah miaraka amin'ny groupe Ninie Doniah groupe Doniah atao anosy be OLV nagnino hommage natao anosy be tsao misy mametraka fanontaniana satria etsika jiaby ao tanànanazy to izy teraka ary to izy naleny tompo de raha nisy hitsiny zegny anosy be anaovagna hommage nazy aveo tournée amizay mandeha mitety Madagascar zegny jijy raha aby vaovao mikasiky le vidéony zanaka Ninie Doniah ka
miangava tsika jiaby mba ipartage vidéo ty mba hitany maro hitan'izay tsy nahita karaha igny mba mazava tsara be ambolo ny hanton'ile vidéo kely igny efa izy teny gasy mazava tsara izy nanjary niteraka resabe niteraka reny polémique be tagnatin'ny tambazotra to karaha zay donc ino koa donc zavatra mbola tsy nivolaniko donc izy ty zegny isika managna association Ninie Doniah mahazo miditra atsika jiaby na ino couleur anao fa ianao raha tiako volagny couleur anao na ino na aveza anao na avavaratra na avatsimo na avandrefana na avantsinany na avafovoan'ny tany misokatra ho atsika jiaby malagasy araiky atsika ity zegny fitambarana andeha hanambatra atsika ny tanjona eto andeha hanohy ny talenta ny salegy napetraka ny Doniah salegy reharehantsika malagasy io hira anisan'ny hira malagasy ahaizana raha zao tontolo zao i Madagascar atsika malagasy atsika tsy sasaky famatra amizegny na titsika na tsy titsika na mandeha ia ka olo koa fa andafy na vazabaka izy mikoragna Madagascar c'est de salegy misy koa mimatsy zay foritiny fa io anisany ho zaza tsy mbona io zare anisany gadona afantarany zao tontolo zao miresaka gadona teneny io rythme salegy io na tiantsika na tsy tiantsika ka alohatsika andeha ikolokolo andeha agnatsara le fa vita le tsara fa vita ny indrambavy ny Doniah igny alohatsika jiaby araka itsangana karakaraha zay arahantsika koa mbola misy zao le roi de salegy tsy adinatsika koa ray aman-dreny jobojoby nagnano koa izy isorana izy tsy miala amin'ny salegy tondra io gadona reharehantsika io salegytsika io tsy ambelatsika maro ke zegny zay raha ka mbola za tsy filavako rano fa tsy ela dans une semaine misy en direct koa zegny atao miaraka amin'ny baban'ny zanaka Ninie Doniah sy rô zanak'I zay jiaby miaraka amin'ny Andry io miaraka amin'ny solon-tegna ny musicien Ninie Doniah agnatin'ny groupe Doniah io agnazava ny tsipiriny ny maro feky raha horegninareo amizay aza miala lavitra fa nareo ke partagenareo vidéo ty zafady en direct ty partagenareo maximum allez merci merci lavamitaly